super state now. Sir, Article 244 air before No, it has become a super state now. So MP farman kemang ke nang litum chini lukadi ni litum autonomous state under Article 244A ke long vek nang po chepe long vek nang po ilitum si rat atum pensi itum long nangji ke di lalo rat atum aja kong ben pete itum klemon e lapen na jok democracy law pen po si ilitum election chedanu nang koklo lapen chedanu law pen autonomous state ke long vek po long le মূল নাপাওঁ স্যার কাৰ্বি সাহিত্য ৰাজ্যৰ ইচ্ছাবোৰ সব ঠিক আছে এতিয়াতো ৰাজ্যতকৈ বেছি পাই আছে আৰু তুলিৰাম ৰঙাং থাকিলে কেতিয়াবা আৰু কিবা কিবি পাই যাব আৰ্টিকল 244A তুলিৰাম ৰঙাঙে প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ পালে এইটো দাবী দি আছে আৰু সজোৰে দাবী দি আছে হয় নহয় ৰাষ্ট্ৰপতিকো দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীকো দিছে তুলিৰাম ৰঙাঙে একদম 244A দাবী দিয়ে আছে পুৰা আৰু আমিতো আছো এইটো হলে ভাল হ'ব না বেয়া হ'ব স্যার কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে ভালেই হ'ব ৰাইজে বিচাৰা মনৰ দাবী এটা সেন্ট্রাল ম্যানিফেস্টোত আপোনাৰ নাম আছে কিবা স্পেশাল থাকিব নি কাৰ্বি আংলং সাংবাদিকৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰি দিম সাংবাদিকৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰি দিম lapen sik sidul bang ke pang tang vek nang po ajak kong kang butang anta ako che m to et nang po lailo lapen dak karbi anglong inglong arata tum akay lapen along ri to ke pijok vek nang po lailo akam lapen kilonjia ohomia tum lapen ke adivasi atum alang litum akay lapen along litan litum rai pivek po lapen alang litum na litum chini lo adivasi atum da backward pikedi alang litum si schedule tribe status ke long paprang lo nimkan pharu ke thoma prang seta alang litum non anta backward pik lo si alang litum aphan itum mathapon po lapen ohomia khilonjia tum mangi mathapon vek po lapen CEE UCC lapen hala Assam healing practices of prevention of evil practices act wal bangke pavidet nangji lailo ni tum lapen son thak ke nuwa son pedu bom jelang mene la pavidet nai lapen di mahasau nonomat ponchat nang bikoklo hal so ponchat di mahasau benda aku pon tu vek nangji ada di mahasau ta autonomous council under six schedule se adak pang tang tu nangji lapen ilitung karbi anglong ta ponchat allo nang pilut tang lo election council election da ponchat allo pensipe durong lo lai hui an pavidet tu det nangji pusini tu ngai claim vek po lapen non la letese autonomous award avidet langtha apran ke number 3 Dipu SD autonomous district constituency pusi ki pupu gedi non ge autonomous wa alam theta pavidet lo nai tu lage serious alam lo itum ban autonomy nang PP la BJP tum thuke la pen general tum thuke autonomy itum ban sadhin thuke sadhin adha sadhin anda nang ping tum te ili tum ban nang dong sit jisi la tum ke claim lok lo posi la autonomous wa alam thie bang ke ako pelong tu nangji